Тугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кайрадан эле сиздердин экраныңыздарда Дон Кабар каналы. Тугандар, бүгүн 19 январь 2025 жыл. Чүй облусу Токмок мал базарына келдик. Көпчүлүктөр сурады, Токмок мал базарын тартып койду. Биз келдик, саат 8-тен 15 мүнөт өттү. Бир аз караңгыраак болуп жатат, достор. Сиздер бизди колдоп, видеого лайк басып, каналга каттар элек болуп жатсаңыз, каналга катталып көрүңүздөр. Кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Аны да жаза кетиңиздер, тугандар. Бул жак жылкы базар, достор, мындайынан жылкы базар. Бул жак уй, саан уйлар бар. Семиз кунажындар бар. Каналдан алыстабай, аягына чейин көрүңүздөр. Колдон келишинче сиздерге малдардын бааларын билип, анан телефондорундагы алып бергенге аракет кылабыз. Чалып байланышып өзүңүздөр алсаңыздар да болот, тугандар. Андыктан каналды колдоңуздар. Кеттик, достор. Рекламалык номерлер бар. Эгер биздин канал аркылуу сатам десеңиздер 0707 менен 388 350 WhatsApp бар. Чалып WhatsAppка жазып сүйлөшсөңүздөр болот, тугандар. Анда кетебиз. Анда кеттик, тугандар. Ушудан баштайлы мына. Ассаламу алейкум, байке. Канча ушул уй? Баасын айтасызбы? 130 семизби? Же боосбу? Семиз экен, 130 миң дейт мына. Семиз экен. Бул жагдан киргенде эле семиз малдар бар экен, анан кийин. Канча, байке? Ассаламу алейкум. Баас. 140. Азыркы учурда бул союшкабы же саамбы? Союшка, 140. Соода болду эртең менен. 120-дан аша элек, буюрса. Мына соода болуптур, 120-дан аша элек экен. Семиз. Тартабасың, май тамат атабы? Жакшы, бул канчаны тууд эле? Канчаны тууд? 5-те. Бирок семиз экен, өтө мыкты экен мына. Соодаңызды берсин, байке. Жакшы, мына жерде да бир кунажын турат, жакшы. Туган, ассаламу алейкум. Канча экен баас? Айтып койсуң. 125, 125. Боосбу, кысырбы, союшкабы? Таза кызыр. Союшка мына. 125 дейт, байке. Айландырып көргөзөлү. Биринчи эле ушу союшка издегендер болсо мына. 120. Канчага соода болду? Болду соода? Боло элек, Соодаңызды берсин, байке. Жакшы, мынакей семизтерден баштадык эми. Бул жерде да бар экен. Ассаламу алейкум, байке. Кандайсыз? Канча баасы? 150 миң сурап атасыз. Бул боз, кысыр билбейсиз. Эткеби дегеним го? Этке? Этке экен, мына байланган экен. Жок, сиз тартылбайсыз, байке. Мен уйду эле тартам. Ушул канча болду? Соода болду эми. 130 берип атабы? 130 миң берип атты, бербептир, байке. Жакшы, соодаңызды берсин. Мына арчагынан да көрсөтөлү. Этке экен, байланыптыр. Бул дагы семиз экен. Канча экен, туган? 120 дейт. Жакшы эле семизби, туган? Жакшы, мына жакшы семиз дейт, аларман карап атат, достор. Соода болду, туган? Боло элек, Анакей боло элек экен. Кара, ченейт азыр, байкем. Ченеп туруп эле билип коет го мунун канча ет беришин, достор. Өтө сонун. Шуну кантип билип коебуз, бир айтып койсузбу, байке? Канча чыкты? 170. Эми канча килограмм живой эмеспи, же эле таза берет? Айтыңчы бир көрөрмандарга. 200 таза, Таза 200 килограмм ет берет экен. Рахмат, туган. Жакшы, соодаңарды берсин. Так, мына жакта дагы семиз. Кунажынбы? Канча экен бул? Ассаламу алейкум. 130? Кунажын экен, 130 дейт. Канча ай байладыңыз, байке? Көп болуптур турганда. Бул порода экен, Порода экен мынакей. Жакшы. Канчага соода болду? Болдубу? Боло элек. Ногуларчы галыштыңдар? Боосбу же бул дагы байланганбы? Байланган. Мунун баасын айтып коюңуз. 100 миң. Бунусучу? 95. 95 дейт мына. Тугандар, семиз мал алам, соём десеңиздер, мына Токмок шаарына келип, мал базарына келсеңиздер болот. Бул жакта саан уйлар бар. Азыр биз мондай семизтерди көргөзүп берип атабыз, достор. Сиздер андыктан каналды колдоп, бирден лайк басып, тарс көрүңүздөр. Могу уй канча, туган? Ассаламу алейкум. 150 миң, чоң уй экен. Эткеби? Этке экен мына, 150 миң дейт. Көрдүңүздөрбү, достор? Ушул канчага соода болду, байке? Болду. 140га. Эртең менен 140 миңге бербептир. Соодаңызды берсин.
Обда buqalardagi to'qmoqda o'ta var ko'p bo'ladi. Alda biz biraz sağan uylarga o'taylik, do'stlar. Uy qancha ekan? Mana 130 sağmı boz bu. Boz, Bak. Ekinchile tutu boz 130 ming deydi. Özü üstüne çarba jergilikti. Buna kunacınlar bak. Navestin astındayız. Ha, gemi. Daha görüyoruz. Akırın. Aldıstan çıqqanın görüyoruz. Biliyorsun. Buna muzolu uy turat berdi. Assalamu alaykum ayke. Muzolu uydun bahsini aytıp koyuңuzчu. Qançançı muzosu? Qançançı muz? Ha? Birinchisi. Birinchisi. Qanday deysiz? Ha, tunda tug'ildi u. O. Nake tug'anda. Tundele tug'ibdir. Do'stlar, yosh qunajin ekan. Bu bir Donqabar degan kanal. Bir sağganda qancha beradi? Aytib qo'ychi ma'lumot. Sağap ko'rlik. Negizi murun tug'bagan birinchisi. Birinchisi tug'di. Bo'ldi. Basi soda bo'ldi? 120 ga berilgan. Berilgan joq, ha? Хорошо. Sodangiz bo'lsin. Bunachi? Ha? Birovniki? Mana qarmab tur dedi. Xunmajin birde tug'an. Hozirgi uchurda bo'z bu? Taja. Shvits deydi. 6 oyga yaqin bo'z, Bu birinchi jang tug'anda qancha litr sut beradi ham? 24 litr. Mana 24 litr bergan deydi. 12-13 litr sütü var. Hozir bu? Ha, hozir 12-13 litr suti bor ekan tug'anlar. Bu orqada seniki? 2 shvit shul jigitdan ekan aka. Mana bu 6 oylik bo'z, Bayıda bu 3. sütü. 3-sini to'yitgan, jangi sutdan bayibdir mana. Buning bahsi 230 ming so'rayapti mana shu uyga. Bu qayoqning uylari? Mixti uy ekan bu qunash. Chuydiki, nomering aytaymi? Qiziqqanlarga. 703 menen 34 69 10, Buni qanchaga berbeding endi? Ama 180 geçen. 180 gacha chiqdi bahsi. Berbeding. Buni-chi? Bu çıkarıp. Ya, bu chiqilgan. Mana shu jigit nomerini olib berdik. Toza shvitslar dedi buna. Endi hozir ertamenenki realdi bağlarda görgözeyin dep tartib başladım. Biraz qarang'iroq bo'lyapsa, kechirim so'raymiz endi. Ko'rishuncha, bo'lishuncha mana do'stlar. Chala beresizlar, mana yaxshi uy ekan. Mana ikkinchini to'yit deydi. Do'stlar, shunday. Rahmat, Qana? Necha qandaysiz? Muzoli uy qanchadan? 120. Muzosi qancha kunlik mana? Tuğanlar 10 kunlik. Bu qanchachini tuğdu? Ekini tuğdu. Ekinchisi kene 120 ming dediniz mi? Soda bo'ldi u? Qancha? 110 mingga berbedingiz, Yaxshi, ejim 110 mingga beribdim mana. Buni sağganda qancha litr sut beradi emi? 3 mal salavi. Qancha litr bo'ladi shunda bir kunda? 12 litr süt beradi. Bundan sırtqarı, muzosidan sırtqarı. Muzosi urg'achi erkakmi? Urg'achi ekan mana. Bahsi 120 ming so'rayapti buniki. Ertamenenki bozor. Qanchaga berbedingiz, eje? Ya, eje. Qanchaga soda bo'ldi berbedingiz? 110 beribchi. 110 ga berbedingiz, 110 mingga beribdim. Qiziqqanlarga telefon aytasizmi? Yo'q, ma'qul, rahmat eje. Sodangizni bersin. Mana shunday. Yaxshi. Uy qancha havo? Aka? 150 bo'z bu? 3 ay boz. 3 oylik bo'z ekan, 150 ming ekan. Yaxshi, Donqabar degan kanal. Bu kimniki ekan? Yaxshi uylar bor ekan, muzosi bilan bunda Grefort bu, Aqbash bu, muyuzi bilan so'lni ekan. Ha. Kimniki ekan bu? Qo'yaq kimniki ya? Bilmaysan? Bu kimniki? Tuğanda biraz qarang'iroq bo'lyapti. Hozir pauza qilib, jarqiroqdan ko'rgazib beraylik. Bo'z qunajinlarmi? 100 mingdan so'rabdi. Bu qayoqdan kelgan aka? O'ngdori boshqacha ekan. Buyoqtiqili. Yaxshi aka, mana 100 dan so'rabdi. Arqachi? Bulchi? 120 deydi. Bu bo'z bu? Bo'z ekan, 120 ming deydi. Ekan. Yaxshi. Nemechi aka? Qiziqqanlarga telefon aytamizmi? Telefon. Kimle telefon? YouTube'dan balkim satib qolasiz. Sata olasiz. Ha, bo'ldi. Bu yoqdan, Shularni qanchadan berib aytasan da? 90'dan veriyor. 90dan berib beribdi. Yaxshi, 90dan berib beribdi. Siznikichi, assalomu alaykum. Qancha bahasini aytdingiz? 120. Bo'z bu. Yaqinda to'yt. 120 deydi. Jelini bor, Qancha sut beradi endi bu tug'anda? 10 litr beradi, 10 litr. Soda bo'ldi shu.
Qanchaga berbedingiz endi? Жергиликтүү ekan. 120. Qanchaga berbedingiz? Qanchaga berbedingiz? 105, 100 deydi. Mana. Dostlar, ko'rdingizlarmi? Assalomu alaykum. Bu qancha ekan uy? 135 deydi. Qanday hozirgi uchurda bo'z bu, sambi? Bo'z, qanchaylik? Qanchaylik? 10 kun 10 kunda to'ydi. Kelin salib qo'ydi mana. Ikkinchilar to'ydi ekan dostlar. Mana. Ikkinchisi ichinde deydi. Yaxshi süt beradi. Sütü yaxshi. Yaxshi. 4 emchekdan ishlaydi. O, 4 4 рабочий deydi. Mana. Mana dostlar. Yaxshi deydi. Qanchaga berbedingiz shuni? 130 bolsa berem. 130 bo'lsa berasiz. Bozor qancha berdi? 120 ver. 120 berdi. Telefon aytabizmi? Qiziqqanlarga o'shalar uy bormi? Bir o'ylab. Yo'q, bor boshqa. Boshqa bo'lsa berasizmi nomer? Ya. Telefon nomeri berasizmi? Aytqila. 501 menen. 400. 402. Qayoqda bo'lasiz? Bozordan keyin qaysi ayil? Ha? Qo'shqo'rg'on. Qo'shqo'rg'on degan. Yaxshi. Buna xunajinlar bor ekan, do'stlar. Buna xunajinlar bor ekan. Buna uy bor ekan, muzosi menen. Qana. Tug'an, assalomu alaykum. Bahasi qancha bu muzoli uyingiz? Ay, 130. Buna. Qancha muzosi emi? Shu. Erkek burg'achi. Burg'achi 4-muzosi. 130 ming. Qanchaga berbedingiz? So'radi u bozor. Qancha chiqdi? 120? 120 ga chiqibdir. Berbepti. Tug'an. Rahmat. 130 deydi. 120 ga berbepti. Assalomu alaykum. Qancha? 170. 170. Sağ nazır. Sağın. Qancha litr süt beradi? 14-15 litr. 14-15 litr süt beradi ekan, mana. Sağın deydi. Baykem sağın deydi. Qanchasini tug'an? 4 tug'an deydi. Soda bo'ldi? Oldu. Qanchaga? 135. 135 ga berib berdim deydi. Nomer aytasizmi? Ketib qoldi. Buna uy qancha tug'an? 180. Bo'zmi qisirmi? Bo'z, ha? 180 deydi. Cho'ng uy ekan. 180 deydi. Bu qanchasini to'ydi? Ya. Bu 3-muzosi. 3-muzosi içinde deydi. Ne paroda bu bayke? Bu bayqalgan ha? Ne paroda bu bayke? Mobilyard? Ha, simental mobilyard deydi. Nomer aytabızmı qiziqqanlarga? Barmı dağı? 708 menen, he? 95 96 00. Qayoqda bo'lasiz bozordan keyin? Qancha yilda? Arlovka deydi. Mana qayoqda? Qaysi? To'qol bu. To'qolman. Cho'ng uy, he? Oh, yaqin bo'z ekan, qara uy menen to'qol. Mana do'stlar, ko'ringizlarchi. O'ta mixti uylar shu yigit ekan. Nomerlarga baylanishib hozir. Bularning ba'zini aytib qo'yamiz. Bu to'qol qancha? 190 dan. Bunisi dele. Bu dele 190 dan. Yaqin bo'z deydi. Yaxshi. Rahmat. Mana shunday do'stlar. Endi biz biraz qana? Dağ sağan uylar chiqsa. Qaysi kanal ekan? Don Qabar degan kanal. Ertamen shunday bo'ladi. Bayağı. Ertamen realdu bağlar bo'ladi, biroq hozir ko'relekmi bunday baho bo'lib atgan. Bu yoqda da bir qunazin turadi, yaxshi bir uy. Shvitsbi, Asrayt esmen. Tug'an, assalomu alaykum. Qandaysiz? Bahasini aytib qo'ysizmi? 150 ming. Bu hozirgi uchurda bo'z. Yaqin, he? Qanchachisi ichinde? Bir ayın içinde to'ydi. Qanchasini to'ydi o'shanda? Assalomu alaykum. Üçüncüsü 140 mingga berib beribdir baykem, mana. Dostlar. Bu жаңы sağganda, жаңы tuğganda qancha litr süt beradi? 15 litr süt beradi. Bu da sizniki? Bu qancha bahası? 130 ming deyapti mana. Janida turadi дағы. Onda tartib qo'ying. Yo'q. Malын tartabız, malın. 130 ming. Nomer aytabızmı qiziqqanlarga? 0708 yaxshi uylar bor ekan. 50 57 06. Qaysi ayilda bo'lasiz bozordan keyin? Hozir Ushaq To'qmoq. To'qmoqdala, mana To'qmoqdala bo'ladi ekan baykan. Yaxshi, buni uyda ko'raylik. Assalomu alaykum. Uyingizning bahasini aytasiz. Ya. Bahasi 120 bu bo'z, he? Qanchanchisi? Birinchi? Maşallah, maşallah. Birinchisini to'ydi ekan. Maldiqa yaxshi deydi. Qayoqda mali bu? Qaradova? Qaysi rayon? Ya. To'qmoqdala ekan, Qaradova deydi.
Qanchaga bo'ldi soda? Soda. 105 mingga bermeding, ha? 105 mingga berib etdi, to'g'anda. Birinchi tut ekan. Telefon aytasizmi? Mayka yo'q telefon. Yo'q, ha? Ma'qul. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha bahsi? 130 sami? Qancha litr sut beradi demiş? 17-18. Qanchanchisi tuğdu? 4-4-chi tuğdu. Yaxshi. Shunday to'qmoqda o'ta paroda uylarni ko'ra olmadim chinlig'ida. Sergilikdi oqsaga yarasha alsa bo'ladi ekan. Sizniki assalomu alaykum. Qancha ekan? 70'te. 70. Bo'z qisirmi? Bo'z, ha? Birinchi tut o'xshaydi. Birinchi tut buna 70 so'rayapti ekan. Yaxshi.